Uyingenza ukuthi ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le channel e-Real Msizi SATV. Sicoliseke ngevoice uyingenza kwethu ithanda ukuthi ingabi yinhle kahle. Kodwa-ke ezinye zey'gameko ey'theke zenzeka namhlanje sitheke asingalali-ke singayivezile nizibonele-ke ividiyo uyingenza kwethu. Ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani ngalesi senzo esitheke senziwa ngabalandeli be-Kaizer Chiefs lapha-ke e-stadium emva kwegame-ke kade benawo lapha ne-SuperSport United. Lezi gameko etheke zenzeka njengoba-ke uZwane ephuma-ke ngasemagundane esevikelwe-ke ngamaphoyisa kuso-ke lesigameko. Mina-ke ngizofisa ukuthi izuvo lakho nombono wakho asihlala lapha kwi-comment section. Mina sengiphuma kanje, ungakhohlwa ukucinezela usubscribe uzozithola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. Mina sengiphuma kanje.